Hi there, Sanbonani Moleni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turn the same guys nizingane zesimple ngisana iflu guys le voice angiyazi ukuthi njani. So siyaqhubeka siyaxoxa. Enye into ngiyohlezi nginikhumbuzana ngi-against bullying, kodwa izinto esiyixoxayo njengoba zenzeka zinakho ukuthi sikhuluma izinto mhlawumbe ezibukeka zinjani zingezinhle, njengoba sikule ndaba nje yasibindi and ivukuza abantu ngey'ndlela ezahlukahlukene, because ngiyakholelwa ukuthi baningi abantu abangayithandi lento ukuthi obhuti, obaba, omalume sekunalo mkhuba ukuthi uzofika abe ney'ngane mhlambe zibe 2, 3, 4 mase seyashada yena kuvela ukuthi okay ungayithatha le responsibility uyibeke eceleni wenze lokho because lokhu kufuna uwena. Ngiyakwazi lokho ukuthi isona sizathu senza ukuthi abantu bangaphatheki kahle ngendlela uSibindi enza ngayo. Also ke uSibindi ubukeka engahloniphi makuvela liphathi yakhe yomjolo ihlezi ivela njengokuthi uyazikhukhumeza yena. Angazi ukuthi ngachaza kanjani ngendlela ende ukuthi ukuzikhukhumeza yini, ivela engathi uye nangu kuTirele eduze kwakhe. So Tirele eduze kwakhe ufike ku season 1 wafika na ku season 2 seku season 3 manje. uTirelo sisola ukuthi unamanga ngani. Ku season 2 uyi-experiencile i-bullying uTirelo kanye nabanye bebekhona ku season 2, and ku season 2 kushiwe izinto eziningi just like ku season 1. Umehluko ku season 2 angithi phela kuqhubeka isikhathi nangu uTirelo usenengane seyikhona. uTirelo uyavela noSibindi bathini, ayikho into eveza ku season 2 ukuthi uSibindi ubethini nge-direction yabo noTirelo. uTirelo ke nabanye kule show ba-experience bullying ngale ndlela yokuthi i-production team ize yavela la ku-social media becela ukuthi abantu ababe mindful mabe-comment. So manje sibuza ukuthi okay fine, sekwenzeke wabhulishwa uSibindi ukhuluma kanjena nakuma-interviews. Ama-interviews amaningi enziwe noSibindi uthi uSibindi yilo esizombona azomlobola. Uselobolileke usethi uTirelo kubo incwadi ikhona bathi banqabile. Kubo bavuma ukuthi akeze ku-TV show ezo-experience le bullying, bavuma ukuthi akahambe uxolo akahambe aye eMzumbe kube uyohlela ama-meetings nobaba uMseleku, kodwa ebe nje hayi guyzini. uTirelo uphethe ubungane and ubungane bakhe yilento yokuthi uzokhompyutha nayo yonke intombi ezofika noSibindi, futhi yena ufisa kubukeke kanjalo. Yingakho na ku-social media u-avoida lama questions ambuza ukuthi kodwa into enjenenje uyayibona. Ufise ngathi abantu bengamdabukela kakhulu ukunokuthi bemtshela iqiniso ngesimo esenzakala besibona ku-TV. Yes, i-TV show ngeke izisibonise yonke into, kodwa ngiyabuka ukuthi naku-social media izinto akazi-addressayo ufuna le comment le emduduzayo ukunale comment emtshela ukuthi kahle kahle girl awuzifocus kuwena kuqala, ezinye izinto ungayibeka ngemuva, because at this point sizothi uyi-clickbait yakaMseleku, ngoba manje uthi yena uyi-clickbait kwizingane zesithembu ngoba already abantu bafuna ukubona uTirelo egowa. I-show ifika vele iyenze njalo because uSibindi wenze njalo. Even ku-season 2 ubeqamba amanga because lo boyfriend lo baby daddy uye lo nomunye. Akwazi ukuthi sizothi uSibindi akahloniphi masethi yena ubona perfect future husband. Kanjani umuntu ongakwazi ukukhuluma ebengahloniphi? So manje nendaba yencwadi usethi khona incwadi ekhona ngoba esaba lento yokuthi ku-social media sekuzothiwa wena sewuyi-side chick bayakushoke vele. Usesaba lento yokuthi wena uSibindi ukubiza i-social lakho but ulena emuva
ukwenzakalani. Imibono yabantu iyam-offenda because imibono yabantu ku-50% wakhona kukhona iqiniso leli angafuni ukudila nalo. Ngoba ngitshela ukuthi umzali uzothi akavele ku-TV e-address umseleku, kodwa lo mzali aka-expect-eli lutho ngalo mntwana. Waye ku-TV show pho? Why? Uzoba yi-clickbait yalo muzi and mase kuthiwa uSibindi akayona iprize. Phela manje sebenza kanjalo. Why esazovela noSibindi, uSibindi ephusha umjolo, i-content yomjolo ezoyiphusha ngayo. uSibindi uqale kuThando Nesithembu, I think beku season 6 or 5 athi uzolobola. Kwaze kwafika-ke izingane zesithembu nobe ku-season 6. Kwaze kwafika izingane zesithembu sekufika lo Tirelo omusha. uTirelo lo musha sethi usekhona iminyaka ewu4. If ifamily yakhe ayifuni amalobolo, ku-TV wenzani pho weze khulume nobaba Mseleku? O kubo bazi ukuthi-ke la ku-TV ithuba lomsebenzi ngoba sesiyamazi. Yabona manje ukuthi useyafila lokhu kufila-ke yikho sethi kubo kunencwadi. Angiyibonanga leyo live video kodwa kugcwele la ku-social media nako-Facebook kuyasho ukuthi kubo bamnqabelile uyena bezoba u-first wife. Nakhona lokho futhi ku-questionable. If ukubona kuyinto enkulu ukuthi hayi guyzini yo nginqena ukuthi angifuni ukukhuluma kabi kodwa lento lena engathi amantombazane angafundiswa nge-self-important or self-importance. Lokho ukuthi yazi lento ye-confidence izokuthatha ikubeke ibanga elide ngoba manje ufuna ukuzoyiprova kubantu abangenandaba. Angise ngesikhathi esikhona le ncwadi ehleli kubo bamnqabela ufuna sibuke ukuthi-ke uye bezoba u-first wife. Lona-ke usekiwe kuye ngoba kubo kunqatshiwe. Sithina cha. Umzali ungavuma ukuthi hamba uphanyekwa ko-TV ukhala. Bebonile ngoba phela sebenayo i-experience yokuthi ku-season 1 evela ku-TV show kwathiwani ngayo, season 2 uyavela kuthiwani ngayo. uSibindi uyasebenza kodwa kuthiwa akanayo imali. uSibindi kwizinto kufanele ukuthi azenze eziqondene naye uyazihlehlisa wenzele ezomunye. Hayi unamanga futhi usazowaqamba kakhulu kamanga ngoba kubo lo munye ade fihlile kubo ukuthi uyajola. Maye sezobona ukuthi bebejola noSibindi, ebona ukuthi uSibindi bemziba ngalesikhathi kanti benalo munye ngoba vele yena emqondweni yakhe uyakhompitha nezintombi zikaSibindi. Yingakho ku-season 2 ebefuna ukuthi uyahleke behleke into ezingahlekisi ngoba uma uSibindi efika nokuthi uzoshada itshitshi already uthi laba bakhona akuwona amatshitshi, naye ulapho phakathi kodwa leyo nto uyibona ihlekisa. Akayibuki ukuthi nangumfana esidelela ngobani i-boyfriend yakhe ufuna ukugcina leyo mizwa yokuthi bona bayathandana bane-future. Uthi uSibindi ufuna intombi nto naye ukhona. Yena wenze njani? Uyayihleka leyo nto uzothi kuSneh phela Sneh mayesho njalo nami u-understandani? Uyini uyi-understandani? Ngoba washo njalo yena athi kuSneh nami ngizwile usho into engekho. Busho nje into engekho. Manje nge-TV show nami angifuni ukhushukelwa umoya nge-TV show. Kodwa leyo ukuthi incwadi ikhona noma sekuthiwa ikhona yena uyivezela ukuthi sihlale nokuthi uyi-first choice. Akusho lutho lokho weTirela usebenze la ku-social media post izinto ey'ningi ey'phathelene nama-products athile kuzothegwa lawo ma-companies usebenze ngoba leyo ukuthi manje kaMseleku sizothi bayakuyuza wena uvuma ukuthi bayakuyuza mase sithi bayakuyuza futhi kuzothiwa sibhitha ngoba phela ishow iyatrenda yona ngeke ihlale ingatrendi siyibuka. Wena uzovela lana-ke ubani? Baby mama kaSibindi. Ubaby mama kaSibindi so uyothi lapha kuMseleku lalela la uhamba wedwa futhi. Awu kanti ikhaya njani leli lizothuma ingane ukuthi ayihambe yokhuluma nabantu abadala ikhulumele yodwa?
Ngoba phela manje ngisho ingane ikhona abantu abadala bakini abazali bakho yibo abamele wena ngokuthi nangu umfana usekutholisile ingane kwenzakalani, uhamba uyikhulumela wedwa bak-addressa wedwa. Iyona nto leyo uzothi bathi ngcono yona kodwa bafune kukhokhwe lutho ngoba hayi. Base hamba kuyokhuluma nomseleki ongayilutho kuwena njengobusho ngoba uyasho phela manje uthi umseleki akayena ubabezala wakhe. Okay, and usefuna ukuzwa kumseleki ukuthi uSibindi athini. Manje sebesibuka sengamekwane yento ende singayazi ukuthi yini. Kodwa iyahlebisa-ke nendaba yabo umseleki. Uyayihlonipha kodwa lo baba guys. Noma uhubha imali kakhulu. Hayi uyayihubha imali, uyihubha ngazo zonke indlela. Noma into ingamehlisa isithunzi akanandaba. Kodwa phela kuthiwa isithunzi yini? Imali ingena ebhenki angithi. Hayibo, ezinye izinto ubuthi hayibo. Sowubabaza. Ngoba nje le yakhe emhlangano noTirelo thina asazi. Sinqena ukuthi sizokhuluma sithini. Ukuthi kanti manje yini behlangane nengane ngoba uTirelo uyingane phela kubo. Noma lapha eUmaka singabakho. Bona mase belokhu bembiza ke Mzumbe Hayi akusho lutho, asibuke nge-TV show sazelaphi izinto ezakhandela i-TV ukuthi yiziphi ezikhona nezingekho. Tirelo usazowaqamba amanga ngoba seshilo nje ukuthi nayo incwadi ikhona usazophinde kuvele okunye kuvele amahle noSibindi asho okunye ngoba efuna ukuthi asiqhathanise. Phela yena usitshela incwadi ngoba sekuvele ilobolo. Yikho sefuna ukuthi siqhathanise ukuthi ikhona incwadi kini yafika nini lo sebemlobola amanzi okusho ukuthi ayikho indaba yangapha. Ayimbi into eyenziwa uSibindi, hayi yimbi yona. Ububi bayo yimbi.